Abatuye mu kirwa cya Lamu mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kenya bafite ubwoba ko umushinga w'uruganda rushya rw'ingufu zitangwa no gutwika amakara rwazahungabanya imibereho y'inyamaswa n'ibimera ko rwazanagira ingaruka ku bukerarugendo. Abarobyi muri Togo bahanganye n'ikibazo cy'isuri aho buri myaka 2 metero 10 z'ubutaka bwo ku nkombe zimirwa n'inyanja. Ubuvuzi bushya bw'indwara y'igituntu bugabanya igihe cyo gufata imiti burashimwa n'abafite ubwo burwayi muri Afurika y'Epfo aho abantu ibihumbi magana basuzumwa iyo ndwara buri mwaka. Komisiyo y'amatora muri Tunisia yatangaje ko abakandida 26 bemejwe kandi ko 71 bangiwe kuziyamamaza mu matora ya perezida azaba ku itariki 15 y'ukwezi gutaha kwa 9 ni nyuma y'ijonjora ribanza. Naho muri Nigeria itsinda y'abanyeshuri muri kaminuza ririfashisha telefone zitagikora n'ubundi buhanga bugezweho mu gukora za filime nta mafaranga bibasabye.